Twongeye kubirizaho bakunzi ba Master TV1. Twizere ko mwari mudukumbuye. Iminsi yari ibaye myinshi cyane tutaza muri kamera, ariko uyu munsi wa none ni umunsi w'ubwigenge kuko mubizi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo itandatu nibwo igihugu cacu ca Congo cabonye independence. Uyu munsi ntitwareka kuvuga kuko tuzi ko ari umunsi w'ivyishimo ku bakongomani bose aho baherereye, abari mu mujyi wa Kinshasa, abari mu burasirazuba bwa Congo, Goma, Bukavu, turabasuhuje cyane. Uyu ni umunsi wacu nk'abakongomani, tukwiriye kwishima ndetse akarusho dukwiriye gushima, tunishima kuko uyu munsi natwe izi tariki zidusanze turi mu bwami bwiza, ubwami twishimiye, aho natwe noneho dushobora kuvuga ijambo abandi bakaritegera, aho natwe dushobora kurira imodoka noneho tubayigusohoremo, aho natwe dushobora gutinya uriwe ube watinya kuvuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Congo. Umwaka ushize igihe nk'iki ngiki, igihe abandi barimo bizihiza independence, twe byari bigoye cyane. Hariho uduce tumwe twaha muri Goma tutari twemerewe kuba twageramo, hari uduce tumwe two muri Bukavu tutari twemerewe kuba twageramo, hariho amahoteli amwe tutari twemerewe kuba wagendana ngo uyararemo, hariho quartier zimwe tutari twemerewe kuba twazicamo. Ariko uyu munsi wa none mu burasirazuba bwa Congo amahoro ni yose twebwe dutangiye, nibwo dutangiye kubona independence kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo itandatu kugeza kuri none. Igihe cya RCD nabwo twigeze kugira kandi amahoro nk'iki gihe, gusa ntiyamaze igihe kirekire. Iminsi RCD Goma cyangwa se RCD yamaze mu burasirazuba bwa Congo, twagiye tugira amahirwe nk'aya ngaya yo kwizihiza independence mu buryo bwiza. Gusa ntibyatwaye igihe kirekire, nyuma yabwo aya mahoro n'ubundi baza kuyatwambura, dutangira kandi gutinya kugera mu bice bimwe bigize uburasirazuba bw'iki gihugu ca Congo. Rero uyu munsi wana turavuze ngo joyeux l'indépendance cyangwa se mwishimire independence. Uyu ni umunsi w'abakongomani bose muri rusange, tukaba tuvuze ngo mwishime ndetse n'ibindi byiza biracari imbere. Mu mwanya muto turaza kubagezaho kuntu mu mujyi wa Goma kuntu byagenze bizihiza uyu munsi wa independence, kuntu abagezaho ikiganiro cyose, uburyo AFC M23 twirwaneho bateguye no muhango ndetse n'uburyo no muhango wagiye ukogwa n'amajambo yagiye abivugirwamo. Mu mwanya muto turaza kubagezaho iki kiganiro. Andi makuru tubafite uyu munsi, turaza gukubitira mu misozi miremire y'umurenge muri komine ya Minembwe, ariko ubu tugiye kuzature kwita komine, ntabwo ikiri komine ahubwo iri hafi kuba territoire. Mu minsi mike mu byitege noneho ibipinga bikomeze bipinge cyane, ariko mu minsi mike tugiye kuza tuvuga ngo territoire ya Minembwe kandi tuzi ko bizakunda. Reka tubibutse ko n'ubundi hano no muri Minembwe hari igihe kimwe bigeze kutwima komine, warahawe kuba umukuru, waragizwe burugumestre Gadi Mukiza, bamwaka uno mwanya wiwe. Iyi komine barayikansolinga bayikuramo, ariko ubu nyine uwimwe izina rya burugumestre kuri none ni gouverneur, ni vice gouverneur w'intara ya Sud Kivu, ndetse niho afite n'icicaro ciwe kiri mu Minembwe. Ubu niho kiri. Mu minsi mike naho tuzaza tubabwira ngo Minembwe yabaye territoire, abanzi b'umurenge babishaka batabishaka, izo nazo tuzi ko bizagerwaho mu minsi iri imbere, koko n'ubundi twari tuzi ko Minembwe dushobora kubona vice gouverneur ndetse ngo afungure na biro yiwe atangire akemure ibibazo by'abaturage. Muri Minembwe n'ubundi ahari ku munsi w'ejo hari indege yari yaje, ntituzi mission yari yajeho, gusa ibyo tuzi nuko muri Minembwe hari abantu bakeneye ubufasha bw'imirire. Leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Gisegeti yafungiye abaturage bose bo muri Minembwe, ibafungira inzira zibagemurira, zibazanira ibyo kurya, amasabune, imyunyu, amasukari n'ibindi bigiye bitandukana. Bafunga inzira zose zirenga muri Minembwe, hasigara inzira imwe y'indege. Mu minsi ishize baraje barasa ikibuga c'indege baragiharibisha, gusa twirwaneho hamwe n'abaturage barasa n'ubundi birwanaho, baragenda basiba ya nyobo yose drone yari yarashe, ikibuga kirongera kiba kizima. Habaye ku munsi w'ejo hari indege yaje ishaka kwitura ku kibuga ca Minembwe
kiba ku kiziba ihusha ikibuga yitura ku igishigo. Gusa ino ndege ntabwo yigeze yangirika cyane, n'abari bayirimo kuko tubikesha abaturage muri kano gace babashe kuvamo ari bazima. Ariko igitangaje uyu munsi wa none, leta ya Kinshasa yohereza drone ndetse n'indege yo mu bwoko bwa Sukhoi zirabasha kugenda zigere muri kara gace zibasha kurasa ya ndege aho yari iri. Uyu munsi kwa dukora kino kiganiro indege yose yahiye yakongotse. Iki kintu kikaba gitangaje kubona leta y'igihugu cyangwa se leta ariyo yakagombye gushakira abaturage imibereho, ariko abaturage n'inzira baciyemo bonyine kuvuga ngo babashe kubona ibyo leta yabimye. Leta akaba ari iya mbere guhaguruka kubisenya. Ariyo mpamvu n'umwe twamaze kuva ko iratabwa ari leta, kuko yoba ari leta ntabwo yoba irwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse ikagwanya n'abasivili. Ta leta izihaguruka ngo yohereze drone mu bana, mu basaza ngo ije kurasa, ndetse n'indege yaje ibagemuriye ibazaniye ubufasha cyangwa se ibikenerwa by'ibanze. Leta n'ubundi so yohereze drone, yohereze za Sukhoi ngo zije kurasa mu baturage. Ikintu ntabwo ari cyo rwose, tukaba tucamaganiye kure. Abafite amajwi yagera kure kuruta aho yacu yagarukira. Dukwiye kwamagana leta ya Kinshasa ikarekuye umutima yagize wo kwanga ubwoko bumwe cyangwa se wo kwanga abaturage. Kuva izi ntambara zitangiye guhera 2018 kugeza kuri none, abaturage ba Minembwe barishwa buri munsi, baranyagwa, batwikiwe ibyabo, ariko nta munsi n'umwe. Kuva ariko mu mwaka wa 2017 kugeza kuri none, abaturage bo Minembwe bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Bariciwe, baratwikirwa, bava mu byabo, ariko nta munsi n'umwe leta yari yafata ibintu cyangwa se ngo yohereze inkunga yo gufasha abaturage bamaze iyi myaka yose mu ntambara. Ahubwo leta icyo yabituye gusa ni ugufunga inzira zose zishobora kubazanira imfashanyo muri kara gace ka Minembwe. Ibi tukaba dukomeje kuzamaganira kure ku bantu bafite amajwi agera aho yacu atagera rwose. Dukwiye gufatikanya kwamagana ubu bwicanyi leta ikora, ndetse ikaba yarafasha abantu ikasa nkaho ibazitiriye navuga mu rupango, kuko Minembwe ni agace gatoya. Ndetse abaturage bagaragaza bonyine kwishakira uburyo babaho, leta ikohereza n'ubundi za drone zo kurasa indege zabagemuriye ibyo kurya. Niyo mpamvu dusaba abantu bose, umuntu ufite ubwenge, umuntu umaze gukura, ko twahaguruka twese tugafatikanya tukareba ko ari agace k'iwacu gashobora kubona amahoro. Dukora ubuvugizi, umuntu agatora icyo ashoboye cyose, cyangwa se umuntu akavuga uko ashoboye kose, kugira ngo turebe ko bari abantu bari mu Minembwe bakongera n'ubundi nabo bakabona ibikoresho by'ibanze. Ndetse n'uno mugambi leta ifite mubi wo kubarangizaho tukawugwanyiriza kure. Nshuti bakunzi ba Master TV 1, tukaba turangirije amakuru yacu ahangaha. Mu mwanya muto turaza kubagezaho inkuru irambuye kuntu independence yagiye yizihizwa mu buce bumwe na bumwe bugize iyi ntara ya Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Murakoze cyane.